Ini namanya ingot-ingot, supaya mengingat hari H yang akan datang di acara pesta adat Batak. Isambui. Nah ini. Ingot-ingot. Ingot-ingotnya. Atur nuhun. Anu kopi kami? Jangan dilayat. Ada maksudnya kami ngondau. Oh, ngabe? Kita nama. Abe? Anak Be? Ambil aja. Titip, ambil aja. Aminati. Mulak kayu sih. Sah terus deh. Kesempatan. Cimin. Tenggelan.